ощущение танца. Тот момент, когда в мире существует только две вещи – ты и музыка. Когда ты позволяешь себе отпустить все проблемы, бедствия и невзгоды. Когда ты забываешь о делах, требованиях. Когда ты остаешься наедине с самим собой. Когда единственное, что ты слышишь, это твое дыхание, стук твоего сердца. И это невероятное ощущение свободы, когда ты, словно птица, расправив крылья, взвиваешься в воздух, полностью отдаешься своей душе. Когда ты — это гармония, ты просто чистая душа. Независимо от возраста, социального статуса, состояния здоровья, танец объединяет каждого. Танец объединяет нас. Перед вами первый инклюзивный танцевальный ансамбль Иль-Дегей, город Якутск. Песень тундры. Танцевальный ансамбль Иль-Дегей, город Якутск. Дорогие друзья, встречайте на сцене вокальный ансамбль «Джулусхан», учащихся Намской улусной гимназии имени Ивана Семеновича Хлопкова, руководитель Анна Нестерова.
ансамбль «Джулускан», учащиеся Намской улусной гимназии имени Николая Семеновича Охлопкова. Руководитель Анна Нестерова. Добрый день, дамы и господа, сеньоры, гранд-сеньоры. Мы приветствуем вас на новом Дворце культуры и духовного развития имени Максима Кировича Амосова, долины Енисей, на очередном республиканском инклюзивном конкурсе бальных танцев «Танец объединяет нас». Конкурс проводится во второй раз. В прошлом году он прошел в селе Мая Мегино-Кангаласского улуса, где приняли участие представители из 10 улусов республики. И в этот прекрасный весенний день конкурс вновь собрал любителей танца с разных уголков нашей необъятной республики. Сегодня принимают участие представители Якутского регионального общества инвалидов, Амгинского, Вилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Татинского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Намского улусов и города Якутска. Во всем мире люди занимаются танцами. И неважно, сколько им лет, какое у них состояние здоровья, какой они национальности. Ведь танец объединяет всех нас, так не похожих друг на друга, и оставляет на сердце незабываемые моменты. Дорогие друзья, слово для приветствия предоставляется главе муниципального образования Намский улус Юрию Иннокентьевичу Слепцову. Васталлах, Вимутерян, Экселих, хочет только битладиттар, нам, Янергата Бирдудлатор, Бюн, Бихеха, Этилинты, Кистовалин, в республиканской инклюзивной бальной конкурс Саланадер, в конкурс Экселих, хочет только Халамутна, и Сурак Биттан Хитиксинер Арделивин. Теревоттен дровой, шуе кыргывой, овулан таксан баран, олох раз маалдыргар түбән, дровой өттүнө качактак булан калар түбәндер элбектер. Беге дөттүбүтүгар чолан сакап сирер, илдер хамыттан сагалан правительство. Оңолдар үлене камна дровелуна качакта жоннор социализация оралларыгар инклюзия жен олабетер боодурве түнө качакта жоннор социализация бара процесстергар күчкеме болор арастагында эле барар. Билен турар доступная среда жен программа республикада күчкөлү турар. Беге дурвет хачакта жонор бут раз предпринимательдерге, территориялерге, үле кирелдер, үлелилер. Огнан баран бу маннык терехен дурвет хачакта жонорго үнкү конкурсы болоп туспа болор. Этлерде үнкү жен, олоғатан қайысқа үнкү жен үндік тепсиялға тақыр бу үндік культураға сысты bir kelime olur bunlarca. Bugün kelbi tandırına ki tuttar ki gören şirbatın külü videoları gibi gören olan ki dolguyar on bu canlar olu kadar dağılaraktan bu can kitap hanalaktırdan kendirtir onun aslında. Bu kadar kurutun mandık birge olamı uvastığı kıyın, öydüğü kıyın, kömülüğü kıyın, güçtağ buğan Allah'tan nurgudun. Olukka
таптал деньяк тибит битенуру. Он бу бүгүнгү конкурс болары быытна. Ким кишиди билиминен келбит. Ким кыйыгы жолурдах ол кыйтын ден бугайнамын. Слово предоставляется заместителю председателя Якутской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Маргарите Николаевне Лазаревой. Күндү эңсели кочотун олоктоктора онна бу бүгүнгү сааскы чагылкы күнгө үйрүгө көтүбө кыттыхар келбит ытык мааны ылжыттара. Билдерин курдук Бие Республикатар олорор доробунан качактагы жоннорологу жон кыттетеңе кардылан. Общество тугра туханы көмөнө алдарбыт. Бигеме бар жоннун бирге болдар битте сананы салайттаран үлели хамсы үйере көтө тох барынан атлыгар бар жоннун бирге бола хаджаллар. Onun бастатан туран мен бу эңсели кочун олоктоктуругар убастабылдагы юрин кентебишика бу кудага терiyerге сөблеспит наннехилеген олоктоктуру бу кабардагар республика дробуна качакта жонун атыттан барга макталбын деп жакын багарабын. Бу курду бейтин өйдөн сырттакпытына биги тугу бардын кыякпыт, биги кыякпыт өссөлаты, биги артыктарбыт өссө ардын яктырыден бага санабыт, жакчы тооло ден эренебит. Онтон күрәтугуна этер боллакка бу мега каңрас улугун председателя Пермакова Тамара Николаевна проект суруян анбастан бәтін улугун егериппыта. Онно көрөмүт бу жакчы даганы дробутна качакта кыйы керектер сыстан бетин ис туругун, ис санатын, духатын эйтин, өңкү тылынан терден эмес сөбөбүт темит жакчы итагаяммит. Булырыңыттан республика тахымар тахар буппут. Онна бу бүгүн келен олорон санатым я жакчы даганы олох Тамара Николаевна нахачугай хайысканы туппут. Оннотон жон санатын, жон сүрәган багатын табатайымы дебиттен. Ононтон бу күрәк сабгы салганан бара туроден олус эрелләкпит. Биге күрәкпит тахамасыллата үрдән иһен багарабыт. Бүгүн ити көрдүгүт, кыракай оголор бут эдерчаттар бут каленнер. Эми бие хакыттыганнар үрдүлөр көттүлөр, бие ха үрүнү белектәтелер. Ити курдук салганан бара туроктун ден баганабына тебен. Ононтон күрәк болан баран кимере кыякта, кимере Kenен kıttı bıtıttan jollonoktaq bollagadı. Ondan bugün bu kabarıtır kıttı kalbücjonga üörünü kötüünü sitihini sürek kıttığı eterin bihekat edergetiger bihege onu ılınamıt sırdan üören tepçen çakçı dağını nam siritten engseni koçotuttan jollonan barar bıttığır bugün barıtı onunla salallıqtın den etebin. Maqtal. Авторами проекта республиканского инклюзивного конкурса бальных танцев «Танец объединяет нас» являются Тамара Николаевна Пермякова и Надежда Николаевна Павлова. Слово предоставляется Надежде Николаевне Павловой. Көдүден маннымыстыбыт күндү доғотторбут күрәкті әйтчілер, тери әйтчілер, оны ылжыттар. Тамара Николаевна атыттан бүгін кені кайын кәлбеті балаяғы сытар, оның кені атыттан еға әғардабы тередібін бүгінгі бірағынығына. Бұл проект сұрылуыта үстіл болды, бұйыл үшішін ұтылар, басқа көбіт мәңі қаңалас бәсті ағыр ұтылуыта. Районы денетанно булырын гатайтылатта хиттигит быйыл өстөкенен денен бөйдер оголор келен кыттыбыттардан охуддаган ден үрдүм бир бейм онна Тамара Николаевна баргатыгар ситихини онна этеңе болуну үрүнү көтүүнү багаргатар келен наха багарбыта бу параяк хорулута доробиятна качактак жоннор диеголора калбакка социалды Кала халбакалар керегега кыттыстарнар ден хоруллубута. Онткабыт баннык тенен ихериттен бие, конечно, үйеребет.
Онна бүгүнгү келбет жоңо Тамара Николаевна тоқ бар өтөөнү керени багарар бит бэм апыттан эһиги күстэ ханагатыгар сүгүрүебин мактанабын онна бүгүн күнгө баргытыгар ситихини багарабын. Дорогие друзья, разрешите познакомить вас с условиями конкурса. Для участия в конкурсе допускаются участники пара, один участник с инвалидностью, второй здоровый. Конкурс проводится в 3 группах. Первая группа – сеньоры, участники в возрасте от 18 до 45 лет. Исполняют русский лирический, ту-степ и фигурный вальс. Вторая группа – гранд-сеньоры. Возраст участников от 46 лет и старше. Участники исполняют ту-степ, фигурный вальс и под-испань. И третья группа – сеньоры, танец на коляске. Возраст участников не ограничен. Они исполняют произвольный танец на коляске. Разрешите представить членов жюри нашего сегодняшнего конкурса. Маргарита Николаевна Лазарева, заместитель председателя Якутской региональной организации Всероссийского общества инвалидов, лауреат премии «Уровни культуры», председатель жюри. Любовь Алексеевна Андросова, руководитель народного коллектива «Ретро-данс», заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, отличник культуры Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Намского улуса Хамагатинского наслега. Сарглана Семеновна Кудрина, преподаватель Намской детской школы искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Анжелика Юрьевна Наговицына, преподаватель хореографического класса Хатынарынского филиала Намской детской школы искусств имени Захара Порфирьева. Мы разные, в этом наше богатство, мы вместе, в этом наша сила. Итак, дамы и господа, мы объявляем наш инклюзивный конкурс по бальным танцам открытым. Начинаем конкурсную программу Республиканского инклюзивного конкурса бальных танцев «Танец объединяет нас». Конкурсную программу начинает 3-я группа «Сеньоры». Танец на коляске. По положению конкурса участники выступают произвольным танцем. 3-я группа «Сеньоры на коляске». Встречаем Слепцов Валерий Валерьянович, Маркова Окулина Ильинична. Татинский улус.
Кандидаттар достыны тесттеринен сцена көрсün Лилия Николаевна Егорова, Джокулский город, Восточный Үңкү. Кандидаттар үз нөмердәк кыттачылар бытын дыстыгын көрсө хайын катыннардак чараннардак чуракчы улууттан Виктория Иванова, Елизавета Винокурова, Күңгү Нюргун.
Артем Матвеев, Оксана Протопопова. Усалданлуга. Фигурный вальс. Артем Матвеев, Оксана Протопопова. Күнді доғыттар Артем Матвеев бүгін түрәбіп күді. Лоттоса доса. Ағырды берекейін. Салгысына көрсөйхейін мәңе қаңылы сұлуғыттан Надежда Павлова, Василий Кириллин. Қотығу үнкі.
улуттан Ирина Гаврилева, Алексей Прокопьев. Сайыңы күн. Ирина Гаврилева, Алексей Прокопьев. Салгы сценаға 90-стыға Грюлуттан Ирина Гаврилева, Алексей Прокопьев. Салгы сценаға көрсөбөт Иннокентий Урожин, Саина Акимова. Фигурный вальс. Джугузбек город Ильдегей.
Кожин Саина Акимова, Чокулский город, Ильдегей. Сцена көрсін Василий Борисов, Кристина Трофимова, Чокулский город, Ильдегей. Казахский үңкүй. Трофимова, Чокулский город, Ильдегей Инкюбелева.
Күнеді оттыр салғы сценаға көрсөлөт Жокускай кораттан Саяна Игнатьева, Рустам Соломонов. Илдегей үнкі білігі. Вальс на балу. Dancing bears, painted wings, things I almost remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm. Horses prance through a silver storm. Figures dancing gracefully across my memory. Someone holds me safe and warm. Horses prance through a silver storm. Figures dancing gracefully across my memory. Far away, long ago, glowing dim as an ember. Things my heart used to know, things it yearns to remember, and a song someone sings once upon a December. Саяна Игнатьева, Рустам Соломонов. Жокускай корат. Илдегей үнкі білігі. Сцена көрсөлөт Валерия Амосова, Светлана Луковцева. Жокускай корат. Илдегей үнкі білігі. Сардана.
Светлана Луковцева. Ты стал сумки этого кто? Жокускай город, Ильдегей, Үнкі. Бөлігі салаятчы Арина Васильевна Васильева. Тағаны қайын. Жабы құрдық, бетіге үхіз бөлік қыттачыларында бұқа барықта көрдібі, мақтаны қайын, тағынан бері қайын. Жабілеген салғы Иккис түймеқі керебет, ол құрдық сығанаға бастығы группа, бастығы бөлік сеньоры онағыстырыттан 4-5 састырғар дерім. Ол құрдық бастығы нөмірді пара Александр Собакин, Валентина Новгородова, Чурапчулова. Үхіс нөмірді пара Василиса Чирикова, Иван Макаров, Намулуга. Сеттис номерде пара Спиридон Крылов, Галина Петрова. Үз номерде пара Степан Филиппов, Саная Герасимова, Бюлюлова. Он төрдүз номерде пара Нария Кузьмина, Владимир Пермяков. Мәңе қаңаласуға. Кандидаттар балығыңнан үсүнкү русский лирический тустеп, онна фигурный вальс. Балтаралы менюде сағалаты өті. Русский лирический. Салгы тустеп. Балтыра мените.
Вальс. Балтыра мінеде. Александр Собакин, Валентина Новгородова. Таны берін Чурчулова. Сәттес өмірді пара Спиридон Крылов, Галина Петрова. Узалдануға. Үгіс өмірді пара Василица Чирикова, Иван Макаров. Намолуға. Он үз өмірдік пара Степан Филиппов, Саная Герасимова, Бирюлуға. Он түртіс өмірдік пара Нария Кузьмина, Владимир Пермяков, Мәмеға Лазулға. Салғы кандидаттар сценаға көрсін автор, мелодист Салурутугар, Елена Прокопьева Варламова Тылларгар, Майя Григорьева Матыбыгар, Лебияға Настаға. Толырор автор Мария Майя Григорьева. Сердце
Жакын доктор, салгы үз көрүмүдер киребет ол курдук Гранд Сеньоры 4-5 астырытты үйе. Миллет тұры бейге кыттачылар бұд долгуялар, оны бейге көрөтчілер, қабыллар ұтысты бұтынан көмілі берекейін. Сына көрсөбүн 2 сүймердек пара чурапчы улуғыттан Мария Капренова, Аял Новгородов. Бейс номердек пара Прокопий Жирков, Людмила Кононова, Горный Улуга. Алтыс номердек пара Дмитрий Петров, Евдокия Тимофеева, Бюрü Улуга. Аксыз номердек пара Мария Соловьева, Егор Гаврильев, Мәңе Хағалас Улуга. Номердек пара Надежда Павлова, Николай Чириков, Мәңе Хағалас Улуга. Онус номердек пара Надежда Новгородова, Гаврил Макаров, Намулуга. Номердек пара Екатерина Иванова, Василий Григорьев, Сунтар Улуга. Онна 12 номердек пара Александр Пахомов, Ульяна Антонова, Сунтар Улуга. Кыттачыларга баргыдыр сетихини бағарабыт балығыняннан үсүңкү балтыралы менюде ту-степ, фигурный вальс, под Испань. Вместе будем был окайын, сағалатырыды. Ту-степ.
Молодец, да? Ühüs ünkübüt padespan. Tangan beri kaya ingin dostlar. Эти ингюля, картачила под бехесня мердях пара. Прокопий Жирков, Людмила Кононова, Гордый Луга. И песня мердях пара. Мария Капринова, Аян Новгородов, Чурапчелуга. Авсыз немердях пара. Мария Соловьева, Егор Гаврилев, Мемеха Слуга. Товсус немердях пара. Надежда Павлова, Николай Чириков, Мемеха Слуга. Надежда Новгородова, Гаврил Макаров, Намулуга. Вон Берешня мердях пара, Екатерина Иванова, Василий Григорьев, Сундар Луга. Вон Икисня мердях пара, Александр Пахомов, Ульяна Антонова, Сундар Луга. Мердях пара. Дмитрий Петров, Евдокия Тимофеева, Бирюлуга. Салгы кандидаттар сенага көрсүн нуча норотун рета подоконом широким толорор Дмитрий Барабанов. Мимо этой вишни
Жаргали доктор, бу көрдө командын нотаннан беге бүгүнгү күрөппет түмүгө бутия келле жүлүр сүбө намно жүл тахара тагаста. Онотон бука барагыр эбикке токтобул биллеребит. Нас республикатағы балынай үкігі инклюзивный көрек, үрілек түбігін тағарыдың сағалыбыт. Сыған көрсі қиын, Саха республикаты культурадың тойгуна Афанасий Татаринов. Жүгіз білері жомар, доғыттар бар. Тапталла
берели бағалған сол биячетігі Мария Семеновна Игнатьеваға. Өссі түгіл үті күнінен, сасқы сайағас күнінен күнді бігі ғалжыттар бұд, бүгінгі тәрәхін халаятчылары, илиян сағлан ұтачылар оны білден тұрар конкурс күттілақтыры. Бүгін бігі әңселуіт қашатуғар, намы тұлуғығар, әме бір үті жұры күнінне. Әте-мәте бұ аспыт сылға 2 тұғынша сүйбек қығыл бұтты мүктен етігер, сүрдә құчығай седерей бұ дұховнай хайды бұны культура дабарыға үліға кейрен. Кәнекі ұйдарға сүрдә үліскәннәр программа бөғіті болан, культурнай тірәхіміз сүрдәғін әлбәті ғылжыт қонығы үксәді, көрәтші де үксәді. Аспыт рәнәдейліға бігі Россия 13 регионлардан күттігілақ, Душа Россияден хедере аттағы истеннеңнер мастердар түмсүлерін тәрейбеппет. Төйт күні бұға маннан амнығар жылықтара. Сөп салғы бүкінерге жоқ құскай көлелелер, онтан бұл неделі хағаланыда бәледейникке, октуруньке бәға республиканскай танцуя Якутияден конкурсу әме бұдыварыскай ұйтан бәға кейхәрі түміктәдібет. Әме Джон Серге бәға мұстан, тоғырухан, үнкі алыптақ кейхәлерін бәға оны көрәтчілерге бәйлерігер біліқтен астылар. Онтан бүгін бәғеме ұраты, олық ұраты исқағаннақ, сүрдә қорсын ханалақ, инникеге өті көрілер, дерін исқағаннақ, солталақ, барны үнкілерге инклюзивный конкурс бұд түміктенен әрер. Бастатан тұран бәғе бүгінгі конкурсқа қытта ғалжытты кәлбет бәғеге ұлыспұд делегацияларға, тәрияетчілерге, оны сәрге индерхерген көрі кәлбет көрәтшілер бітігер, бұқа барығытығар ис сүрәқтен, өрін көтен долген тұран мақтанар. Доройбаларғар қачақтағы жон ден бұ, hem bir бейге күрдік жонлар, кендер өрелер көтелер, олық оларалар, ағалар, хұрыялар, оннықтың белден тұрар кереге тардығар жылғар саналақтар. Бұ бірай якаптардыра сүрдә құшүйді кетіне таба көрінер, тәрәхін ұтан конкурс ұтылыбыта хүрдә құшығай, мағырын әппеппет күрді бұ конкурс сүрдәғын индікілер ден бейге бәлетейбет, бүгінгі күнге хамай бейге өрбеппет, оны сөкпеппеттен, Эдерчи хастах, дорубеларның қачықтақ оғылар, бұл проектқа күттіғаннар, ханаларын түйербәкке, жұлурдарын, тудурдарын көрдерінлер, маннық үнкүйге қолынан үнкүлі болбыт тәребет. Оның бүгінгі күнге бұл эдеркен жандар бұтығыр ис сүрек білеттен үсті, улақан мақтал бұтын әтектеріне әкті. Итинди кәтен тұралан білден тұратын бүгін жүлдір сөбе бәйеттен түміктерін әтеғі, мен ұлыс жағдатын атыттан, ұлыс нәйлеген олықтақтырын атыттан, бүгінгі күнге барға мақталтыларын әтен тұран әрін. Ұлыс бұд жағдатын атыттан, әмей бәліқтер бітін, бұл наңға кәлен ғылжыттан аспып бұтайден, өйді ғаны ғылжалар кәрден, әмей бәліқтер бітін тұттарарбын көңілден. Ол күрді басатан тұран бігеге республикаптыға инвалидтер обществоларын халаячытын холбиячыта Маргарита Николаевна Лазареваға улахан мақталы намыңа дебі бігеғаға бұл конкурсы ғытабыт дейін әти кендерен чөй бай тәрәхіні ғытар бұтығар көк тәрән бол бұтжа мұтығар әйеқа улахан мақталы ғытар. Танцевальный коллектив хүрдә құшүйді кәне бәйтін күнкілерін бәліқтәді. Наға үшүй кескілер жалыны тәрімметтер үшүй бәй ансамбыл оғырбыттар ден сүрдәғін сәргі сөға мақтайы көрді біт. Оны улахан мақталы күтті. Кіндерге мен сәмей бәліқпеден тұттар ектім бағырам. Бағалыста, елдегі қалаятшылар. Бұқырдық әдер жөні тәхмітін көғілен қорсын ғалалардан онна мия Жокускай кораттан кәлбі делегацияға мақтал бұтын білдеребіт, сәме біләк бітін тұттарабыт. Жокускай корат, 2 команда. Үліғатер қымнаскатер хетихіні барат, маладястар бұқырдық улахан коратқа жөне әргені төмәр үлігі қамсыр үдір. Сөп салғы
жайгал жыттар бытыгар улустар бытыгар горнай улуха, усалдан улуха, бағалсы бөдегі тақсан ебетере, менге қаңалас, бүлі, сұнтар, татты улустара, чурапчы, оннан нам улустара, бағалыста, тақсаңмыт мұны делегациялар бейді, тақсы қайын, кәме бәлектер беден тұтарықпын бағырабын. Бу проект авторгар Тамара Николаевна Пермяковага. Тамара Николаевна бүгін кайын кәлбәтеден бол бұта, оның кеніне хирейден кәлбет Надежда Николаевна Павловага әмия мақтал тылбытын әтектім бағырым. Бағалыста Тамара Николаевнаға әмия бізгенеме білек көден тұттара ден кірдігі. Бүгінгі бігігі көбіретер әхім бітігер сүрді құлақан көмені намнағы педагогический колледжтен волонтердар бұтын ордылар. Onun volunteerler bitirir, istiyak bitikken bu kadar mahtanların da otur. Onun örüntün dağını bu kurdur canlı çugas, üst köme örü bola turdunlar gen volunteerler hala yaşçılar garından pedagogический колледжка emiye mahtal bıdın kıdara beybi seme belak bıdın tutturur bıdın kömünden. Mahtal oğlar. Usaldantan bihaga konkurska kıtta kalbit Artyom Matveyev bugün törəbit günedin bolla. Onun Artyom'u buğanagan rabıt israk bititten əğerdelibit. Etenge hırttın, ürü kötüyer ıstastın, kahan dahanağın töhürmediyen əğerdelen turanen hemey belak bitin. Tuttar yaxıdın bağırım. Attı bitiler var, doroylarının kaçakta canlarımızın beybitten nehter bir kurduk gören. Onunla killerge tüyesi hını herge bu tanesi объединяет нас den barayet kavalı kuran, örüyü birge buluğun, ıldı tuaya, üyere kötü hılcağından isürak bitten bağırabız. Bahi bağırabız. Yardım virgül belirler, bütün Rusya'daki invalidler обществоларын Jugoskaydağı Trilitetin prezidentinin sol biyaçıtıgar Margarita Nikolaevna Lazareva. Jekündü doğuttur. Dolgutuğla, olus örüyle, tügenmit, уже külüm kurduk. Ahın kallı, olgunan baran bihigi bu bugün körbüp bütün, istibip bütün, doğuy bütün, asımıp bütün, uhun kığını bıha, uhun sahı sayını bıha, sürak bitirin cihad cihad bütünna, ehil üstü kudaktayı kahan boların, tokoğluhan, italıqların boluk bitihanın. Onluk da? Onluk. Bugün bu namuluğugar manlık nahaşvay uğrağayga biyaha kıttar gıyak bir bitlerin üstü toğu tilerse kulağanın mahtana bud toğu bihi uluslarga gıda bu diyeceğin soru jonlar intirehirgiller ebit onu baharattakka bihi dolabilen kaçakta jonlar bud bağırdakların ayı ulusları keriyen körörkyaktara huğa. Ondan bu mandık terehan gıttakbıdına, hanıgara uluska boldağına, baranlar sağını köröller, sergiller, bu mandık uğrağayın onu kinler hoğutan kalen körüyaktara. Bilin boldağına, örüyle, kutuyla tügenge, kıttaççı bolan, köröççü bolan, sergahsiyen ağasılcan kordoktorun ondan üyelerin tohrumnulva tütöyde bir bolar bollağacı. Onun geografiya batın suya kangatani hebit, bulurun bestaği,
Корбит боллақпытына быйыл да бу нам улуғар хаңа орага тутулду бутугар кадамыт кытынныбыт, онон наха шөйдік астынныбыт, терeyәшчілер олы ес сүрақтан кахалды бұттара көстер. Бу мандық терeyәхендер ытылдар боллақтарына улус колорор жоннор, доробай жоннор, улус салаяшчылара бу доробынан қачақта жоннорға өссө болғантоларын күйірделер, өссө кинелер туық қағалғалақтарын үйретелер, білелер, туық қақтақтарын көрелер, оннаттан кинелерге сайдар қияғы берелергер тирек болар, бу бейманның ыдар көрәкпін. Онан түйәдің дәйін бу білген биреттен алан құрдаққа сүддәғар ханкем ғалыра. Толқынан баран мандық үйербет ақпетіне, көппет ақпетіне, бей-бейбетігін қарыстахан, бей-бейбетігін бастабылақта сығынан сылжымат ақпетіне, әйлі қалдан бейбет-бетен қағандатыға хуағанын. Сананы түйербәкке үйері көтөе сәгәсіл жехайын. Дұройбының қайтақтен бұл кейі бірігебер болбатақ, бұл кейіға атынны қолырар қияға берер, тұспа Тургутуу быһытынан биһиылына быт, она оттон тургутууна теңа харбытыгар элбек болдак бытына, түмүстак бытына, билге болдак бытына. Инники диеги кейини кардылыр бытын билебит. Жол хен бүгүн көрдүгүт, хайдакта курдук эдер оголар келеннер кытыннылары, хайдакта курдук иссирактардан кахалдан күләжелери. Онан жотто бу мандык тахыммыт өсөрдөн ияга ден бүгүн ити жүлдүр сүбә олар бут хореографтардан аналдела жонтон сүбдө халбак сүбә хиттим. Онан манны күрәгытыллары олыстуалақтын. Онтон ис сүрәк біттен, онна бұл республикатағы дұрына қачақта жона аттарыттан. Нам ұлығын бияға күрәк біттен тәрбі жонлар бұтуғар барға мақталдың қытты қырасамай бәлақпен тұтыра бұл көңілі. За содействие в интеграции инвалидов общества, активное участие в проведении республиканского инклюзивного конкурса бальных танцев «Танец объединяет нас», благодарственное письмо Якутского регионального общества Всероссийского общества инвалидов вручается Игнатьевой Марии Семеновне, заместителю главы муниципального образования Намский ЛУЗ. Охлопковой Февронии Ивановне, начальнику Центра защиты. Благодарственное письмо вручается Евстафьевой Екатерине Сергеевне, начальнику отдела семьи и молодежи муниципального образования Намский ЛУЗ. Баишевой Анастасии Михайловне, специалисту социальной защиты Намского УЛУЗа. Художественному руководителю Улусного дома народного творчества имени Афанасия Федоровича Шестакова. Благодарственное письмо вручается Наговицыной Анжелике Юрьевне, преподавателю Хатангарынской детской школы искусств. Вручается Кудриной Саргалане Семеновне, преподавателю Намской детской школы искусств, члену жюри. Благодарственное письмо вручается Андросовой Любовь Алексеевне, руководителю народного танцевального коллектива «Ретро-данс», члену жюри. Вручается Сафроновой Майе Романовне, директору Намской межпоселенческой централизованной библиотечной системы.
Благодарственное письмо вручается Гоголеву Андрею Прокопьевичу, заместителю начальника Дворца культуры и духовного развития. Благодарственное письмо вручается коллективу Нанской центральной районной больницы. Благодарственное письмо вручается Максимовой Алле Иннокентьевне, режиссеру массовых представлений Улусного дома народного творчества имени Афанасия Федоровича Шестакова. Биги үссүрактан улахан макталбытын тердиякпытын багарабыт. Бүгүн күрәкпит эркелен биһэхэ оголар кыактарын көрдөрөн. Кинлер хайда курдук кереге үшөйгө тардыһалларын жакчы итагатен бигине сүрәкпитин дуһабытын уйулгабытын хамсаппыт. Оголар тустарыгар сүрәктен каһалдан үлели сылжар илдегей үмкөн самыны сараячытыгар. Баһалыста. Илен сағалан, қан әйяға болар дияқтан олата ұтыр ұтынымнан. Туғын әбін қайдақ болабыт, қайдақ құрсабыттен долгуян, сіккін бүгін ғадалы сүйілбі көппіт бейге үләйіп бітігер, коллега бітігер. Марина Дмитрия Литвиноваға улахан барға мақталы күтті, мақтал көріп күтті бабы. И волонтерской деятельности сертификат республиканского инклюзивного конкурса бальных танцев «Танец объединяет нас» вручается Охлопкову Василию Ивановичу. Сертификат вручается Матвееву Роберту Ефремовичу. Егорову Аяну Сергеевичу. Сертификат вручается Черноградскому Илье Алексеевичу. Сертификат вручается Федорову Аралхану Остаповичу. Сертификат вручается Сивцеву Алексею Юрьевичу. Вручается Гульбылину Ариану Ивановичу. Сертификат вручается Егорову Афанасию Александровичу. Сертификат вручается Неймохову Джулус Альбертовичу. Сертификат вручается Неустроеву Евгению Николаевичу. Перед вами волонтеры конкурса республиканского инклюзивного конкурса бальных танцев, студенты Нанского педагогического колледжа имени Ильи Егоровича Винокурова. Сертификат вручается группе скандинавской ходьбы «Харды Ленского наслега», руководитель Елена Прокопьевна Корякина.
хачатта Джон общественный түмсүйтүн председателигер Марина Дмитриевна Литвинова. Мен коллегалар бар деп энники этелли биттыллардан барлардан көрәчиләргә уступайдавыттарга барларга не этеппен багарабын, мактанакпен багарабын. Онда коллегалар бар, кракай сувенирдардын туттарынды. Руководители, которые приехали с УСа. Татинский УС, Узелданский УС, Якутск, Чурапча, Сунтар, Гүлү, Мегенгалас, Горный, Таптинский сказал. Бұл самый-самый күстер ғаналар, жоны темер жаннан бұл. Оле. Марина Викторовна, Ильдегей. Марина Владимировна. Анна Арина Владимировнаға наға улахан күстер үлеләк кейтен бұғытынан бейге сертификат приз тұттырып. Бүгін бу күрәх кытылақтара барыгытын саскы сандал хас брахне келен херинен этитик истиндик таттылуун тан агарда боллун онна бүгүн кыттыбыт оголор бутугар бараларгар эшитүүлагарда ким билемне ким күстә ол кыйлах такы билеген онна хединетен турмунду бәйбәме дөге бәр бәйге тәңгіленер коллега бұтар Марина Дмитриевнаға семей бәләқ бүтін тұттырау түргігілді. Дмитриевна. Марина Дмитриевна. Обществоларына адеттан бу коллега бутигар наха чүдик көрсүбүк бутигар нам бу энселе хочутун жона хергеде наха саясты көрөн көтөн киряги кытары мендей биринен Августан көрсүбүк көтөр наха лоханнык мактанабыт оны кыржыттаны бу биги инвалидностар жоннор бутугар наха бол хомтолактык үшүн байтык бүгүнкү күнү брахыны курдук белектенит жоммут олохторугар өссө бир яркай күнү белектебит нам улуугар мактал айхал болун ден туран бэм коллега бар эме Марина Дмитриевна светке жүрбөтүн туттарарбын көңүллен мактанат. Маны намылуғын жонун сергете администрация, управление соцзащиты үләхеттері, убастабыллағы волонтер олар, онна конкурс кыттылақтыра. Жопускай кораттағы эмбелитер обществоларын правлениетін атыттан баргытыгар улахан мақталбытын тердебет бача улахан
эпетнестах тарахни бүгүн бихеха үппүккытыгар брахынник балахтабык китигер. Онна коллегавар Марина Дмитриевнага эме бачча кахаллан бихи туспутугар сүрем катен күн бүгүнүгардылы телефоннахан барабыт туруппутун билсен, аямматын, тоқпутун баратын билсен, бачча шугайды көрсүбүтүгер макталбын терден тураммын эме кыра балахтабык. Жедергін доктор долгутулах түгенмет тиен келле, ол көрдік бүгінгі күрек кыйлақтырын бұғарар тоғыстау түген үйінне. Кыттатчылары бұқаураларын сцена аңыртыбыд, бастығы группа сеньоры Спиридон Крылов Галина Петрова, Усалдан, Василиса Чирикова Иван Макаров, Намский улус, Нария Кузьмина Владимир Пермяков, Меңехалас, Александр Собакин Валентина Новгородова, Чурапчинский улус, Степан Васильев Саная Герасимова, Бюлюлуга, Грант сеньоры Прокопий Людмила Кононова, Горной, Екатерина Иванова, Василий Григорьев, Сунтарулуга, Александр Пахомов, Ульяна Антонова, Сунтарулуга, Надежда Новгородова, Гаврил Макаров, Намлуга, Мария Соловьева, Егор Гаврилев, Меңехаласулуга, Надежда Павлова, Николай Чириков, Меңехаласулуга, Мария Капрынова, Аял Новгородов, Чурапчылуга, Дмитрий Петров, Евдокия Тимофеева, Бюлюлова. Третья группа сеньоры на коляске. Лилия Егорова, Чокускай. Артем Матвеев, Оксана Протопопова, Усалдан. Иннокентий Рожин, Саина Акимова, Чокускай. Василий Борисов, Кристина Трофимова, Чокускай. Саяна Игнатьева, Рустам Соломонов, Чокускай. Валерия Амосова, Светлана Луковцева, Чокускай. Валерий Слепцов, Акулина Маркова, Таттолуга. Надежда Павлова, Василий Кириллин, Меңехаласулуга. Виктория Иванова, Елизавета Винокурова, Чурапчулуга. Вонна Ирина Гаврилева, Алексей Прокопьев, Бюлюлуга. Кедилотор, кыттачылар бұдығар, бақталамыд, күзген ағынай қайын! Внимание! Начинаем церемонию награждения победителей Республиканского инклюзивного конкурса бальных танцев «Танец объединяет нас». Третья группа на коляске. Дипломом третьей степени награждается пара Павлова Надежда Николаевна, Кириллин Василий Павлович, Мегина Кангаласский улус. Награждение производит Анжелика Юрьевна Наговицына. Второе место в категории третья группа занимает пара Усть-Алданского улуса Матвеев Артем, Протопопова Оксана.
Борисов Василий, Трофимова Кристина. Город Якутск. Инклюзивный танцевальный ансамбль «Ильдегей». Специальный приз Намского улуса вручается Егоровой Лии Николаевне, город Якутск. Спецприз от автора проекта вручается паре Иванова Виктория, Винокурова Елизавета, Чурапчинский улус. Спецприз от автора проекта вручается паре Игнатьева Саяна, Соломонов Рустам, город Якутск, Ильдегей. Для награждения первой группы «Сеньоры» 1845 приглашается Саргалана Кудрина. Дипломом за 3-е место награждается пара Александр Собакин, Валентина Новгородова, Чурапчинский улус. Награждается пара Крылов-Спиридон, Петрова-Галина, Усть-Алданский улус. Республиканского инклюзивного конкурса бальных танцев «Танец объединяет нас» становится пара Нария Кузьмина, Владимир Пермяков, Мегина, Кангаласский улус. Начинаем церемонию награждения во второй группе «Гранд-сеньоры». Для вручения наград приглашается Любовь Андросова. Дипломом за 3-е место награждается пара Надежда Новгородова, Гаврил Макаров, Намский улус.
награждается пара Мария Капринова, Аял Новгородов, Чурапчинский улус. Гранд-сеньоры Республиканского инклюзивного конкурса бальных танцев «Танец объединяет нас» становится пара Надежда Павлова, Николай Чириков, Мегина, Гангаларский улус. Күрәхбет самай олох эпетнесак чаха утмуктенерер жүллүргө олус ырахан эте тогодетекка кас бидилере бу көрөгө курдук наха кырагыбай наха үчүгөй жондар теленнер ис сүрактарыттен кааллан туран күләбиттере кас бидилер кактаан боллар бирис метер тугате метер олгунан барын күрәхата күрәх кимре бассактах кимере саңа сагалан саңа көрөн үйрен яхте онон каяппыты тону кыттыбыттара бүгүнгү күрәхә кәләм үңкүләбиттере әлбәт көрәчүнү йөрдүбиттере ол кинилер чакчы кыйлара болар онун 90 сыгана кинерге кас бидер эге кыйлактар кыттен промактанан 90 сыган беләктә кайын эйре мекәләндә өстөк өтүк кыттактара генеренә бит онунтан бу күрәхпе самай сүрен солдата калясканах жоннорга бу олар жоннор барасаттар кәлән күлән серкәсән бараларга денис каонна атонан көрбүкө курдук кинер бүгүн нахашга ис каонна темалла кас бидди бәйләре калдан движениялар барды сөп котолорун нахашыдын күләтилер бияка жакчы өрүнү жакчасынын доһуну барактатлар онтон меселесмета жоннор буттен ким дахуах бары кайлактар бүгүн олгунан баран жакчы мактал бутын билеремет каляскалар жоннор бутулар өстөтөгөн спес бирие туттарабын көңүлдө Çakçı saka ığalın sayını bir günün belahtar bitirin baktıran turan tuttarabı. Naha üçü gaydık ünküleveti men bu oldu cıbıtın bagay naha şöyle baraksın aşağıda ünküğünden canı yerde tur diyen baktanabı. Ondan amma samay keresi bekkide. Enseli koşu tuvar emeği yüner sabdananı bugün sayını erkip kelesen kız biter emeği baktanan turan doksa tısıhanan doğum bakayım. Naha kurağı bay naha kız biter belahtar. Köyücüm musatabattara, kaybattara, diyen soğuk sanalara olus küstah, bağlara olus ulakan, hiti kurduk. Üçügey ütügeyge tüyata dahanağat, kahandağını sıppabatın, bihigi jonu kıttetengabit, bihi jonu kıttı bihiga kardıldı bitten, küstah julurgut, köyge julurgut, olokka julurgut, kahandağını möltebetin den, bağanabın terdebin. Ösü tügün is sürahtan ulakan mahtal. Ona sütügületen durum bari dıptıbıt oğulurga, sütügüleğtirge, sütügüleğe de bulun.
Онда манда мен эме бир парам келбитте только вот келен мен технический причинам куракка халла посмение спец таблин булана мирката келбит кыспын Рида Дмитриевна Постникова она залга урар эмен күлөктө атаке эме бемесеме балактын туттырбын көңүлле ме баны үнкүн күлөктө кыр onda bollar himmit gelen jolu görün isten jon haydagı kulürün görün öğrette mantıga malon köy datamana bu ham ne gen istivek bitere hep edineten tramın bu Rida Dimitrievnaga eşedegül ünkülü hırıttın diye bebit seme belekten tutturabıdın kömül me doktora Rida Dimitrievna ta ne durumu ne bu bir heme bebit tatlı bu tohutta Ignatiev Sergey Barabolu manna sayına bar biheme bebit kıspıt ondan eme koremin daha yördüm ondan eme bebit seme belekbitin sayınağa Tahtalıktan oğulluğut, tep doktorun onda sürekli bütün doktorun önünde. Onunla bana bir emmeye kaleskeler, ünküydüm gelen uğrar. Ondan bir valiyemiska, bu viyede bayanız. Beta kasta elbak sonleverlarda onun nar bayanı tutah debatın diyen bombe bebet emeseme muzikalde oğlu belaktibi onda bu paralar tiksererden emme svek böyle onabıt Sütügül ütü gününe Bihi çorpşul hatta bugünce köyü örgüydü. Doydumlar beraber bitten hayırdım. Hanera otut toğsulanlara tüger nam uluhugar siyerskiye yigri kelamet bihimanna kürakte hemmet mimanna miye köyü örgüyün dem distansiyever olan turabın ol köyün ösü bigergeten bugün bu min подопечныйдарым onna bu volontör ünkühütterim поддержкалан келен биһиги жомутун кытарым күлэһэн жомутор үөрүү билахтаабиттеригер эмиэ исүрэхпиттен мактанан туран bu min оҕобутугар bu вика үnkүүнэн бүгүн сенага саатагыста саҥа көрө истэһдьэр атаак бээтин хачырды көрүлүр онотон кинини поддержкалан эмиэ биһибэбит общество чилена Винокурова Лизалын нахачыгай үnkүүнү туруаран үnkүүлэн сэргäхсиибиттеригер мактанан турамын эмиэ оҕобар викага сибекке жөрбөтө Онна Лизавар гизаке. Лизавар эмиэ сибекке жөрбөтө. Бебит общество адыттан утарын утабыт. Оннаттан бүгүнгү күнгө мен бэм бу оголордун көрөмүн наха өрдүм бу илтегей ансамблга икки итәчим бу манда үңкүлү хиджаллар бит Розин Кеша онна Павлуша көрсөмүн оголордун көрөмүн наха өрдүм жөге землячкалар Ангелина Владимировна Алохан мақтал, оғылар бүтін манлық кенілер олықтырын кергетер, bir kere kihi küstah sanalах kihi bu bihi oğullar bütün olukturun tupsarargar barha maqtal tıllar bin etebin. Ondan beyem bu bugünce köyü örgüyün tupput Novgorodovtar çekergetleri mannattı var kelinleri kördürüyüm Allah. Batçı kelem baran bihi hamanlık tügen elbaqta bolbat onun qayandağını kördürübin. Bu bihi
чөрчүгүгар дириннехлигер музыкальная школага хореографнан үледирже терген Валентина Ревовна, она Ая Прокопьевич, музыкальная школа директора, кергена хореограф. Он вибуиге Саша Витен международный инклюзив данс ден хакахириттен амбыстакынан бараннар чемпионнан, призердан, икки күрәккәттән кыттаннар жо оғобутун сайындарасы жолларыттан нхадиеммит исурак биттен көрәбин. Онна бу Валентина Евдокимовна амақтынан турамын себек бәбит апыттан себекке жөрбетті. Онна Аял Прокопьевичка бәбит семей бәлақ бітін туттыра бітін. Онна оны таханан өсті. Бәкім нәхті білем, мен бістім бітті долгуямын. Оннан бу Гранд Сеньоре группага иккис местине олан кухулгамыз метеликеден наконец-то бүгін маша местелесте. Благодарин амекетті біта, онна благодарин алықта үшігендер істергер кейрен финалға тақсыбыта. Оттан бұйыл башы метеликетті біт, онан өрі біттен моңырасы. Онан әме маша бар мақтанан тұрамын, әме сібеккім жәрбетін ұтары ұнарбын көмір. Оннати оны астартан үйәді әтпет Валентина Ревовнам ийлән сағалан салаян кинени үнкүлетен кине олар әме бір олақ улахан төхүкүс болар Валентина бітна парнига биһиге оғыбыт Саша Сабакинга әме жабы күйі үрігейін білбетіден бәрік әме сәмей білақтен ұтары ұнабыт. Жауынна барқыт кыйлақтарға, барқы кыйлақтарға, әме адеттен барғытығар барға мақтал, олыққы тәхені күріп чеген, маны краскалақ кіргебай, олыққы олырыр бұдығар бағарым. Türkünden namolun olaqtaqtıra onda konkurslarlar. Ne bütünü bırakındıgınan ekibisini kalatarayım. Sayılaqtırga dösü. Dağarda onda her dağa etlerbin, yol bağat etkenler, ona batıra kıttıhamın, kıttıhan duramın ve участниктар бар Крылов, Спиртон, Дмитриевшка, onda Артем Матеевка, дем семей бәләктен тұттарабын туғын. Жароки хабит түмүктенер чаха тиен калбитнен баргытын агардалибин. Кыйлахтарга баргытыгар Жокускай кораттагы инвалидтер обществоларына аттан ити истин агарда бары наха молодежьтаргыт, наха крахывайдаргыт олокко жулургутунан барыбытын сохтырыгыт. Онна биги Жокускай корат инвалидтер обществоларын самой активной кыспытын Лилия Николаевна Егорованы бу бүгүнгү спецприз кахайката болбутунан ититигистиңнег агардалибин, онна себекки жөрбөтүн балактибин. Лилия Николаевна самой активной биги кыспыт, кини тох бар спорт көрүңө да боллун, культурный мероприятие да боллун, барытыгар кыттар кыга тиеринен, барытыгар ситихилер местени ылар. Лилия Николаевна. Төгәннән күнде нам улур алактактыра, оннан бу бальный танец участниктара кыйлактыра. Tabii bu горный улугун аттан барыбытын ититигистинде кадрлибин көңүлдө. Tabii тәдә местага тиксебетер. Bir para aldım. Прокопий Гаврилевич atan
кыжағыс сағым ратта ден олар бот ағуын түйет саға Ата киһини поддержкалан келби Людмила Ивановна кинеха кинлерге ардебит ердебит оннатты бу кебекке чөрбөдөн туттарыбын көңүллә. Жарагы доктор бугурдук маннык нотаннан бүгүнгү күрөппейт түбүгө бутиен келле кыйлактарга өсөдөгүл 90 ыдыстыя эрдиле мерехейин Биристе биристердик сөйтәктер ханагы төһөрмөн хилеми маннык роттилер болоктара нота хаятар даганы үңкүнү таптан үңкү олок краската олок киргеле Бары деңге болуын, жолынан толуын дейін бағанауын тіретдемін, оны доғыттар, опсайын қақсқа дүйі.